Reka twongere tubasuhuze twongere kandi tubahe ikaze mwese abakunzi ba Eugene Official aho mudukurikiye muherereye waba rero udukurikiye uri hano ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye waba udukurikiye uri ku yindi migabane waba uri ku mugabane w'Uburayi wa Amerika n'ahandi hose reka tukubwire ngo ikaze muri amakuru yacu yo muri iki gitondo hanyuma rero utwemerere tukubwire ko tugiye kukugezaho amwe mu makuru agiye akomeye cyane ariko by'umwariko amakuru yacu akaza kuba yibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira amakuru yacu unyemerere nkubwire ko turaza kugaruka ku nkuru ivuga ko u Rwanda rwatangiye gushinjwa kugerageza kwica cyangwa se kwivugana umugore wa Kisekedi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byagenze bite? Amakuru turaza kugenda tuyabagezaho mu buryo burambuye, hanyuma kandi turaza kugaruka Gisangani, nta kintu kiri kuvugwa Kisangani ngo hakaba hageze indege za drone zigera kuri 200 izige ngo zije kurwana cyangwa se nizigiye kwifashishwa n'ubundi hano muri iyi ntambara iri muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma turaza gusimbukira hano muri Kivu y'Amajyepfo turebe hano muri Plaine de Ruzizi biramutse bite bihagaze bite. Hanyuma ariko kandi ku rundi ruhande tuze kureba hano muri uyu mujyi wa Uvira naho hari amakuru amaze kuhavugwa cyangwa se amaze kugenda ajya hanze. Hano rero hari icyambu cyagaragayeho imbunda nyinshi cyane, hari aho FARDC ndetse na FDNB gisirikare cy'u Burundi n'abambari babo bamaze kugenga imbunda zikomeye cyane, turaza kugenda tuhagarukaho. Hari naho rero Kinshasa cyangwa se ingabo ziri kwigamba kuba zamaze kwambura M23 nabyo turaza kugenda tubigarukaho. Tukiri muri aya makuru kandi turagaruka muri za Karehe ni muri Sud Kivu, ni mu birometero bike cyane rwose cyangwa se mu mbibi ihuza Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Aha rero ejo n'ubundi nkuko amakuru abivugwa yanatangajwe na AFC/M23 bakabagaragaza ko FDLR izongeye kwirara mu baturage nkuko bikunze kugenda bigaragara, hanyuma rero ziza kubica. Turaza kugaruka muri Minembwe naho hari amakuru ahavugwa muri Minembwe uburyo kirero Kanyuka yatangaje ubwicanyi bukomeje kugenda buhakorerwa, nabyo turaza kugenda tubigaruka muri amakuru yacu. Hanyuma ariko tuze kugaruka no kutangazo ryamaze gushyirwa hanze rya Kanyuka ryamagana Human Rights Watch kubyo ikomeje kugenda ivuga kuri AFC/M23. Tukiri Igoma rero turagaruka ku byatangajwe na Bahati Elasto Musanga Elasto ari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Ejo akaba hari ibyo yatangaje. Turaza kugaruka mu gihugu cy'u Burundi wari minisitiri yafunzwe. Ese uyu wari minisitiri yafunzwe aziriki? Ibi nabyo turaza kugenda tubigarukaho. Tugaruke kandi ku byari biteganyijwe cyangwa se ku nkuru ivuga ko ngo M23 bivuga ko ngo yatswe ibice bigiye bitandukanye hano muri Plaine de Ruzizi. So ibi byose rero n'amakuru tugiye kugenda tubagezaho. Rero nshuti udukurikiye aho udukurikiye uherereye turagushimiye cyane. Hanyuma ariko kandi mbere ko twinjira amakuru yacu mu buryo burambuye reka tubanze tukwibutse wowe utarasubscribinga kugira ngo ubikore, hanyuma kandi numara gusubscribinga utwemerere ukande no kuri like. Muri make umuntu wese wamaze kugera kuri uyu muyoboro aho utwumva uherereye ndetse niba utaranasubscribinga urasabwa rwose gukora like kuri iki kiganiro kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Hanyuma rero reka gato tubanze twamamaze dutumikira abadutumye duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye, hanyuma mbahe ikitwa idonido cyangwa se amakuru mu buryo burambuye. Bakuzi ba Prime Health Infinity mwiyemeje kugira ubuzima bwiza mwagaranye ibikorwa byacu byo kubafasha kubungabunga amagara. Ni Damas Mico Myiza, ndamenyesha abantu bari muri Amerika twari dufite impungenge zigendanye n'imbogamizi z'imisoro no kudakora ku iposta. Ubu rero byarakemutse, nicyo nashaka kubabwira. Habagaho ubutinde bw'imiti, ubu byarakemutse, izajya bageraho igihe rwose. Ikindi n'ibiciro byaragabanyutse. Rero nkabamenyesha ko bwa burwayi bw'imyororokere ku bagabo n'abagore, kutabyara, ibijyanye na kabariro kabivuge gutyo, diabete, umuvuduko w'amaraso, indwara nka amibe, indwara hemorrhoide cyangwa igifu n'izindi n'iz'ubuhumekero n'umwijima, nimwongera kugira imbogamizi zo kwangizwa n'indwara nk'izo ngizo kuko bigiye koroha. Abandi namwe muri mu Rwanda dukora Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda wa 12 uhagaze aho abamotari bahagarara buri kure aho dukorera rwose ureba ku muhanda wa 12. Gisenyi iri ku muhanda w'amadepo
naho ngaho mu mujyi wa Goma ni hafi na Rompuwe Siniyerisi. Yes, inshuti rero mudukurikiye aho mudukurikiye muherereye, ni mutwemerere sasa amakuru tuyinjiremo mu buryo burambuye. Aya makuru yacu rero tukaba tugiye kuyahera hano muri Kivu y'Amajyepfo. Aha rero muri Kivu y'Amajyepfo impamvu ariho duhereye nuko hano navuga ko ariho ubona ko ibintu byose bisa naho byose byimukiye. Navuga imbaraga nyinshi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'intambara, ubona ko bari kuzikoresha hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko kandi na ku ruhande rwa M23 ukabona ko defense yabo cyangwa se kugenda barinda abaturage, kubarinda, kubarwanirira, abona ko hano muri Kivu y'Amajyepfo bahise bongera imbaraga. Ngira ngo tumaze iminsi turi kuvuga rero ibigendanye n'imirwano bijyanye na deployment hano muri Kivu y'Amajyepfo, ni nabyo rero tugiye kubagezaho muri iki gitondo. Nk'ubu ngubu amakuru ari kutugeraho nuko FARDC barimo kwigamba kwambura M23 agace gakomeye cyane karimo za Kiriba. Hano rero nk'uko biri kugenda bigaragara ngo bakaba bambuye ngo M23 agace ka Kiriba ndetse n'agace gato hano kuri Kabunambo. Ibi ni byatangajwe n'umutwe wa Wazalendo cyangwa se izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Gusa ntabwo ibi ariko bimeze nk'uko ari kubitangaza, kuko twagiye tubona kenshi izi ngabo ziri kugaragaza ko hari aho zaba zambuye M23, ariko ku rundi ruhande tukabona M23 irimo iranyomoza bene ayo makuru. So navuga rero ko ku ruhande rumwe turaza kubimenya, turimo kugenda tubikurikirana. Gusa nje amakuru nari mfite ari hariya nuko aba bagabo ahubwo birukanse nyuma yuko ejo habayeho imirwano, barirukanse ku buryo amakuru namenye akadefense basigaje hano za Kiriba. Aka kadefense rero kakabanga ari akadefense ko gucunga niba batari buze kwataka. Muri make ni nkako kubareberera uko bihagaze. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza. Urakomeye? Ndaho. Ngo haye ikaze muri amakuru muri iki gitondo. Urakoze cyane. Vincent, twihuse rero reka amakuru yacu n'ubundi tusimbukire duhera hano muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se twinjire muri Kongo muri rusange, aho RDC na USA ngo bari gushinja u Rwanda ngo kuba ngo barashatse kwica umugore wa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Iyi nkuru ihagaze ite, biteye bite? Nibyo ni amavido yagaragaye, hari abasore babiri barimo bazenguruka muri hoteli uyu mugore wa Felix Tshisekedi arimo Denise Nyakero. Yego. Ariko indani kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urabizi ko icyo bavuga cyose badatiba gushinja u Rwanda. Bahise bagaragaza yuko abantu batari bamenya amazina uko babanje kubitangaza. Yego. Uko bagerageje kubuza ubuzima umugore wa Perezida wa Repubulika ya Kongo, wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Madamu Denise Nyakero. Yego. Mu magambo yabo bavuze yuko ari u Rwanda rwagerageje kohereza abasore babiri kwica uno mugore, bagerageza kwinjira muri hoteli nk'uko Patrick yabivuze. N'abashize yagaragaye abasore babiri nyine bagerageza kwinjira muri hoteli yarayemo, ariko ntabwo Amerika yigeze yemeza yuko ari Abanyarwanda cyangwa igire nationality yemeza. Ariko Kongo yo umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Mweya yahise avuga ko ari u Rwanda rwabohereje. Aravuga ati nzi la méthode difficile ati uburyo umwana na se bakoresha, ati turimo duhanganye mu ntambara nyinshi. Ati rero nta kindi nakubeshya ko ari u Rwanda rwabigerageje. Ibi byabereye Vincent, byabereye mu ahagana hehe? Byabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington, aho umugore wa Tshisekedi yagiye mu nama yatumiwemo n'umugore wa Perezida Trump. Ariko nyine bahita bashinja u Rwanda mu by'ukuri batarindira ibiva mu iperereza niba ari byo cyangwa ari abandi. Nk'uko nani yabivuze Patrick Mweya aravuga ati twebwe turabona yuko hari uruhare rw'u Rwanda, ati bifitemo uruhare, ati rwose nta wundi.
Vise nabonye n'umudamu wa Evariste Ndayishimiye nawe yagiye nubwo nabonye ngo yabuze n'abamwakira ku kibuga cy'indege. Ese nawe yaba yatumiwe kuko ndumva hariya wagira rwose ngo aba bose basa n'abahahuriye. Byagenze bite, bihagaze bitewe? Umugore wa Tshisekedi yaratumiwe, umugore wa Evariste Ndayishimiye yaratumirwa, nawe yarayirimo. Aha, nguko rero ngayo ubwo nyine ni bya bindi kandi duhora tubivuga abagabo ibintu byose bakumva ko bagomba kubihirikira ku Rwanda. None se ubwo iyo ategere byamusaba iki, byagombaga kumusaba iki kugira ngo abanze ategereze raporo y'abashinzwe iperereza mu cyimbo cyo kuba yajya aho ngaho akatangaza amagambo nk'aya? Ni ikibazo gikomeye cyane Vincent. Niko basanzwe bameze ubundi igihe icyo ari cyo cyose bahuye n'ikibazo, yaba ari umwanda bahuye nabo, yaba ari imvura iguye nyinshi, yaba ari ibiza runaka, bavuga yuko ari u Rwanda rwabizanye. Nta migi hamya bashingiye, wenda sinzi niba n'imyanda cyangwa imvura yazanwa n'u Rwanda. Urumva niba rero yahoze atutegereje iperereza icyo rivuga, ariko arangiza yambuye ko ari u Rwanda. Arangiza yambuye ko ari u Rwanda. Nguko nta leta y'u Rwanda yari yabivugaho yenda ngo givuguruze. Dutegereje kuza kure icyo leta y'u Rwanda yabivugaho, ndetse nta n'icyo turabona leta zunze ubumwe za Amerika zirabivugaho. Tutategereje kuza kureba icyo buri ruhande rubivugaho. Vise dukomeje hano rero mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari andi makuru menshi akomeje kugenda agaruka cyangwa se akomeje kugenda atugeraho. Ubu indi nkuru iri kuvugwa ahangaha hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo nuko ngo Gisangani ngo indege za drone zigera kuri 200 ngo zigiye kuzanwa n'umushoramari ngo muri za Turikiya. Mushoramari muri Turikiya niwe ugiye kuzana izi drone zigera kuri 200 hano za Kisangani. Nibyo, ni umushoramari w'Umuturikiya witwa Turunani Milodoni niwe watsindiye isoko ryo kuzana indege zigera muri 200 za drone akoresheje sosiyete yiwe yitwa Miriveste. Ubwo yuko rero azazana izi drone, ndetse azana drone, azana n'izindi ntwaro zitandukanye, azijyane Kisangani ndetse na Bujumbura. Yego, ariko mu mugambi wo kurwanya AFC 23 nk'uko babisezeranye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu magambo rero yanditse muri kontara bavuga yuko bazazana drone, bazane drone, bazane n'izindi ntwaro zakifashishwa mu gihe cy'intambara nk'uko babitangaje mu nyandiko banditse. Yego, ariko akaba yahawe n'indi kontara n'ubundi yo kubaka ikigo izi ndege zizajya zibamo hano za Kisangani, ariko na Bujumbura bakajyanayo n'ikindi kuko mu masezerano ariyo bafitanye. Ahazabandwa akaba ari Kisangani kubakwa indege, aho indege za drone zizajya ziteranyirizwa ndetse n'azajya zikorerwa kugira ngo bazifashishe mu rugamba bahanganye muri AFC 23 kuko tuzakisha tutahise uko bazakora kurenza uko buzakoresha ubundi buryo bwari bwo bwose bwo guhangana na AFC 23. ubwo rero ikigaragara nuko iki kibuga cy'indege dushobora kongera kumva cyatangiye kugabwaho ibitero mu rwego rwo kurindira kure iyo zaturutse. Ikindi urumva ibintu bisa no bigiye guhindura isura Vise, niba Kinshasa iri gutegura drone n'iki byose ikomeje kugenda ishora amafaranga mu bijyanye no kuvuga ngo bakomeje gutegura ibitero kuri M23. Ibi ngibi Vise byaba bigaragara ko ari ibintu bibi ndetse binakomeye cyane bishobora kuza kugira ingaruka kuri iyi ntambara, niko navuga muri rusange. Izi ndege zonyine kubera yuko baherutse no kuzana izindi 120 nabwo drone, baherutse kugura izindi drone 120 n'ubundi mu Bushinwa, n'ubundi zo guhangana na M23 nizo n'ubundi baramaze iminsi bakoresha. Ngira ngo banabonye itangazo Kanyoka yanditse agaragaza yuko imperuka iri kuba ku banyamurenge muri Minembwe. Nabibonye ibyo byose. Urumva rero ni drone nyine ziri kuza kugira ngo zihangane na AFC 23 kandi zigirire nabi abantu bari mu bice bikontorwa na AFC 23 nk'uko tutarimo kubibona cyangwa AFC kubivuga, ndetse n'abaturage bari muri bino bice badahwema kubigaragaza.
Vise nabonye kuri Karundu hari ibindi bintu byagaragaye cyangwa se ngo FARDC bahashize intwaro bimeze biti bya hano kuri za Karundu. Ubu ingabo z'abarundi za Tanzania ndetse na wazarino na FDLR nyuma yuko batwanye nyine na FARDC bayitunga yuko iri kubagambanira kuri ASM 23 nyuma yuko n'ubundi abarundi bari bamaze gutwara na FARDC Karundu bahashyize imbunda nini ishobora kurasa nibura mu birometero 70 ariko babuza ingabo za FARDC kuba zabasha kuyigeraho bafite uburenganzira bwo kuhagera na FDLR wazarendo ingabo z'abarundi na Tanzania ndetse na Angola yabagiriye inama yo kuyizana ubu iyo mbunda niho icometse kuba yiteguye kuba bayirashisha mu bice byose bitandukanye birimo AFM 23 mu gice cy'amajyepfo. None se Vise aha za Karundo sindi kugira ngo ni munsi y'umujyi wa Uvira neza ubwo barajya barasaba banyuje Karundo hari umusozi muremure uhari ubundi Karundo nuko bayitirira icyamba ariko hari umusozi muremure uhari ubundi witwa Karundo bivuze nko mu Kinyarwanda bavuga ko ari Karundo ubundi mu musozi muremure nyine umeze nka Karundo nyirizina nuko babita muri Karundo uwo musozi rero niwo bashyize iyo mbunda ubwo niwo bagenzeho iyo mbunda alala ibintu ni hatari ibintu ntago byoroshye rwose naka na gato hariya ndumva bikomeye cyane. Hanyuma rero ibijyanye na reinforcement bihagaze bite muri uwo mujyi wa Uvira? Ubundi ingabo z'abarundi ziracyaza ingabo za Angola ziracyaza FARDC yo imeze nk'iri guhunga ivamo kuko iri kujya Baraka za Kareminitero za Kisangani bari kuyohereza cyane ko ingabo za Angola za Tanzania n'iz'abarundi zavuze yuko FARDC iri kubagambanira abenshi bari kubakuramo kubakazanamo abo Barundi aba Tanzania ndetse na FDL na wazarendo ni abantu baturutse muri Angola n'abacanshu. Nguko rero uko ibintu byifashe. Dusimbukiye muri iki gihugu cy'abaturanyi Vise naho hari amakuru ari kuvugwa ko ngo mu Burundi ngo uwari minisitiri yaba yafunzwe. Ese uyu yafunzwe azira iki muri make? Urumva ni uherutse gukurwaho ku mwanya w'ubuminisitiri kubera yuko perezida bamushimiye ngo yamugaye yuko atakoze ibyo yari yamutumye. Uherutse gukurwaho mu minsi mu byumweru nka 3 bishize n'uwitwa Jean-Claude Nzobaneza akaba yarashinzwe yari umuminisitiri ushinzwe nyine ubwubatsi ndetse ashinzwe no kuba gutwara abantu ndetse n'ibintu guhera ku itariki 9 niho bivugwa yuko ikintu cy'ukwezi kwa 3 ariho yaba yarafunzwe n'urwego rw'iperereza ariko kugeza ubu ntabwo haratangazwa nyirizina icyo yaba akurikiranyweho. Yego ubu ngubu na n'ubu baracyafunze rero ntaragezwa imbere y'ubushinjacyaha yenda ngo yisobanure aracyari mu iperereza nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Ubwo icyo iperereza ribuze gutanga turaza kugenda tukigarukaho nacyo turaza kukibwira abadukurikiye. Hanyuma tukiri hano rero n'ubundi ni mu nkengero cyangwa se ni burya kuvuga Uvira ukavuga Burundi rwose uhita wumva ko ni ahantu byegeranye cyane. Hari amakuru akomeje kugenda agaragaza ko Kinshasa ingabo ziri kurwana rwa Kinshasa banakomeje kwigamba ko ngo batse ngo donc ngo Mvetura ngo biravuga ko ngo yatswe ngo bayatse ngo gace bitabona ikiriba rero ngo ndetse ngo ikageza ngo n'ahantu bitaza Kabunambo aha ngo baba bahabatse bimeze biti by'iyi nkuru. Ejo amakuru twabonye FARDC nyine n'abazarano n'ingabo z'abarundi birasa bavuze yuko batse M23 agace ka Kiba kubera yuko agace kamwe karimo M23 twirwana kandi karimo ingabo z'abarundi FARDC ndetse na wazarendo. Wazarendo rero n'abarundi na FARDC batangaje ko agace karimo M23 kuri Kiba bayirukanyemo ariko bitana ntabwo M23 iragira icyo bivugaho ndetse agace ka Kabunambo naho agace kamwe karimo ingabo z'abarundi abacashuro ndetse n'abazarendo n'ingabo zatongo nako rero kakabamo urundi ruhande ingabo za M23 twirwaneho nabo kafite n'ikindi gice
ubundi nabo bavuze yuko birukanye mu 23 aho bari bafite uko ubu ngubu basigaye bahagabana ariko 23 mu minsi yashize yari yavuze yuko iki gice cyose cya Kabunambi gifite n'ubundi kugira uyu munsi ntabwo 23 twirwanaho yongeye kugira ikivuga nyuma yuko ivuze yuko ifite kino gice cyose. Ya ubwo nabyo turaza kugenda tureba uko biraza kugenda gusa nje amakuru ne namaze gukura vise nuko aba barwanyi cyangwa se uyu mutwe rwose waba wari wakubiswe inshuro mu bitero biherutse kuba cyangwa se mirwani heruka hanga ngo barabakubise ku buryo ngo ahantu bitazakiriba ngo bahasize ngo agaposition gato nabwo k'abasirikare bake kugira ngo donc ni nk'ababandi twavuga ngo baba bari ku pero baba bari gucunga ngo barebe ko nta bindi bitero byaza ko rero urumva impande zombi ntabwo bari gusohora bimaze hafi iminsi 3 cyangwa 4 ruba wagarego bizabitangaje na FRDC nibyo nakubwira ngo ntabwo 23 iragira ikindi bivuga urabizi yuko kuwa gatanu ariho twavugaga yuko ba FRDC ndetse na Wazareno n'abarundi batwe n'imbunda nini yari ihari yarashwe ikaza no gutwarwa na M23 ndetse bakaza no gutwara imodoka ebyiri z'abasirikare b'abarundi n'ibikoresho byabo bari baje hano bakirwa bavuye mu Burundi nyuma yaho rero niho baje gutangaza yuko bagafashe noneho bagakuramo M23 byavuzwe ejo urumva ngibyo niyo makuru twaye dufite ariko nayo ngayo Wazareno yatangaje na FRDC ndetse n'ingabo z'abarundi twari kubura kuyabwira abantu nubwo tugishakisha ukuri nyako ku byo bavuze ariko cyari kiriho cyo nuko bari bahabotse. Reka twigarukire ku byatangajwe ariko mbere uko tujya ku byatangajwe na Kanyuka reka tubanze tujye za Karehe rero ngo Wazarendo ngo yongeye kwica abasivili ibi bikaba ari n'ibyashizwe hanze na Lawrence Kanyuka ubwo tunahite tuva kuri iyo nkuru tujya ku matangazo ya Kanyuka bihagaze bite ibya hano muri za Karehe bona ko ahantu n'ubundi hagiye hagaragara ubukuvugizi nabe nk'ubu ngubu bigendanye nuko hano hafi hari parike bitaboneka uzibiega twabonye ko yihishemo icyitwa Wazarendo bakaba ro bagira gutya bagasohoka bagahungabanya umutekano w'abaturage bihagaze bite vise kuri ibi byabere hano za Karehe nibyo n'ibyo ryo ku itariki 23 bucere kuri 24 z'ukwezi kwa 2026 Kanyuka yagaragaje yuko ihuriro ry'ingabo zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa ririmo Wazarendo ndetse n'abandi benshi nibata ibitero muri teritwari ya Karehe nk'uko yabigaragaje nyine bita abasivile benshi yagaragaje ko mu mudugudu bita Cyumuyaga abaturage 5 bishwe abandi benshi bagakomereka ndetse amatungo yabo agasahurwa andi akicwa agaragaza yuko nanone mu mudugudu bita Batama abaturage 6 nabo bishwe abandi benshi bagakomeretswa nk'uko yabivuze yavuga yuko ibitero byakozwe mu buryo bwa kinyamaswa kandi byari bitambiriye kwita abasivile nuko n'ubundi Kinshasa ihora ibikora aravuga ati ibitero n'ubundi bigaragara yuko byari byateguwe n'iterabwoba kandi ari igipfu bari baje batega n'abaturage b'abasivile akarangiza avuga yuko AFC n'ubundi bakomeza gucunga umutekano w'abaturage ndetse no kwirwanaho nk'uko mu nyandiko yakoze ku rubuga yabigaragaza. Reka tugaruke no ku yandi matangazo ya Kanyuka nabonye agaruka n'ubundi hariya Imurenge bimeze bite Vincent hariya Imurenge niki yatangaje kuri Rurugomo cyase kuri yicwa ry'abaturage muri biriya bice Kanyuka ntabwo yatera abantu ubwoba kuko yagaragaje yuko ari amagambo yanditse ngo se apocalypse yagaragaje ntabwo yatera abantu ubwoba agaragaza yuko ari inkuru kuri kuba ku banyamurenge bari Minembwe abatubwiye inkuru kuri kuba ku banyamurenge bari Minembwe ati ubutegetsi bwa Kinshasa burimo burabita abandi bukice bukabahatira kuva mu masambu yabo mu mitungo yabo ku mbaraga ati ntabwo rwose n'imperuka indi miraba atabatishwe barimo barasahurwa ibyabo barimo barikugwa amatungo barimo barakomereka n'imperuka iri kuba ku buryo bukomeye ati kandi biteye ubwoba ubona yuko ari ibintu bitoroshye kuko yanagaragaje yuko adashobora kugaragaza amashusho
y'ibiri kubera hariya ko bashobora guhambura abantu avuga yuko atayagaragaza ubona yuko ari ibintu biri kubagambura. ibintu biri hariya rero bikaba ari ibintu bikomeye cyane rwose bitari byiza nk'uko biri kugenda bigaragara. Reka twerekeze hano muri Warikare rero ni muri Kivu Amajyaruguru. Hari n'itangazo ariko Kanyuka yasohoye anenga Human Rights Watch. Yego. Kanyuka Human Rights Watch ubundi ifatanyije na Reporters Without Borders cyangwa Reporters Sans Frontières, umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka, basohoye raporo ivuga yuko M23 ifunga abanyamakuru mu gice cy'inzuri ikabafungira mu makontineri. Atinda M23 ibyaha byinshi byerekeranye no kudaha itangazamakuru kwisanzure. Ariko iyo raporo ikimara kujya hanze uretse yamagana inyuma agaragaza yuko icyo bagamije ari ukubanduriza isura y'abari Human Rights Watch ndetse na Reporters Without Borders. Avuga yuko yafashwe n'umuryango wa Reporters Without Borders gutanga ibimenyetso bigaragaza ibyo bavuga ariko ntibigeze babitanga. Aravuga ati rero raporo yabo nta gishingiyeho, ni ibinyoma bagamije kugira ngo batwandurize isura gusa. Ati kuko yaba Human Rights Watch yaba ari Reporters Without Borders twabategetse nta n'umwe wigeze ubitanga. Ati icyo bagamije ni ukugira gusa badutege kuko nta makuru bakiza atagira gihamya yandikwa kuri social media. Ati twese buri munsi twita ku banyamakuru dushingiye ku mategeko mpuzamahanga ndetse turabarengera. Ati rero ibi byatangajwe uwabibonye utabone ko ari ibigamije kugira ngo badutsinde isura biro kurwanyiriza isura mu bice twabonye. Ati abanyamakuru barakora bisenga, ati nta guterwa ubwoba kandi bakora ku buryo bisanzwe. Ati ikindi ni uko Kinshasa bakunda imenyereye abanyamakuru bafunga bidakurikiza amategeko. Ati kudatuma bavuga icyo bashaka, ati gushyiraho ibintu byinshi bituma badakora imirimo yabo. Ati bazi ko nta tariki ariko abanyamakuru bari mu gice kugenzura ati tubateka ku buryo bukurikira amategeko. Ati nta presiyo, ati nta kubashyiraho igitutu. Ati byatangajwe ni abari gukora mu nyungu za Kinshasa, ntabwo twebwe dukora Aha, reka dukomeze rero Vincent turebe n'andi makuru kuko amakuru ni menshi cyane rwose. Tugarutse rero no ku yandi makuru, tugaruke muri za Warikare, ubwo ni muri Kivu Amajyaruguru aho bivuga ngo AFC/M23 ngo yakoze icyitwa reinforcement arutabona za Kanune ngo hakozwe reinforcement. Bihagaze bite muri aka gace? Ibyo Warikare hari amazi bitaba imirwano hagati ya AFC/M23 n'abazanye mu mwaka wa mu kidudu bita Kanune. Rero kuko M23 byarangiye kano gace n'ubundi yirukanye muwazane no ko wazane bari abasenyi n'ubundi nakano gace kari muri grupo bwa Ikobo. Amakuru arimo ko rero guhera ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu mu makumyabiri na gatatu yatangiye kwajyana ibikoresho byinshi bya gisirikare ndetse n'abasirikare cyane abari bari mu gace ka Miriki mu bice na za Rubero ubu bari. Ariko hagaragara n'andi makuru avuga yuko ingabo nyinshi za M23 zari aho bita ndetse muri Rubero ngo zaba zatangiye kwava noneho zigare za Kanune nubwo M23 zitaratemera. Ngo ingabo zari ziri hehe? Aho bita Kipetse. Ngo zagiye hehe? Zatangiye kuhava nyine zinda mu kano gace ka Kanune nk'uko byagiye bitangazwa n'abantu batandukanye, ariko AFC/M23 ntabivuga. Nese Kipese kari muri Rubero, Kipese ihurira hehe na Rubero? Nako na Warikare no muri Warikare. Rubero yegeranye na Warikare. Mu gice cya ruguru ubwo ngubwo. Aha, reka rero dukomeza amakuru yacu mu mujyi wa Goma. Guverineri Bahati Musanga Eraso yasobanuye uburyo abesikoro babesha abaturage bamaze bagenda buryo ki bafashwe abo besikoro n'iki byose. Aya makuru rero yatugezeho Vincent. Urabizi ko duherutse kugaragaza inkuru y'abantu bagera mu 15 bambuwe amafaranga n'abesikoro baje bakabasaba kujya batanga $1 rimwe noneho bakaza gutombora buri wese $10,000.
abaturage bavuga ko bakoze imyigaragambyo kubera yuko wari ubaka amafaranga ahita yishyura bakaba barakoze amatwiti basaba Musanga Bahati Erato kugira yuko yakemura icyo kibazo. Ibyabaye mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Bukavu. Mu mujyi wa Goma rero muri Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erato n'uyu guverineri wayo wa kano gato n'ubundi kari muri Nord Kivu yahise atangaza yuko abantu bahise bafatwa ko bafungiwe muri gereza ya Mundego kandi ko zabo zigiye kugurishwa noneho bakabasaba bagakuramo amafaranga bishyura abana baturage. Asaba n'abaturage yuko badakwiye kujya bitabira ibintu nk'ibi by'ubwesikoro ko Ishasa ari yibitegura kandi ikabikora nyuma y'uko bafungiye amabanki ikaba yaratatse none ibatetse umutwe iyohereza besikoro kugira ngo babacucure n'utwo bari bafite. Agaragaza yuko abantu badakwiye kuba bacyata inyungu mu buryo bwihuse batabanje gukora ko bakwiye gukora noneho bakungukira mu byo bakoze batitabiriye ibyo bikorera bwira. Nguko rero ngayo reka tugaruke rero dusimbukire nanone kuri iyi nkuru. Ni inkuru ivuga rero ko hano ngo Ububirigi ngo umuturage wa USA yareze muki bisa ahangaha rwose noneho ndabona bifatanye kubisoma biranze. Umuturage wa USA yareze umujenerali wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rukiko rw'Ububirigi. Se uyu muturage yaba yareze umujenerali wa Kongo mu bijyanye n'iki? Byagenze bite? Aya makuru nayo haba nifuza ko wayadutugezaho Vincent. Ni umuturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine wareze umujenerali wo muri Kongo bita Ndayishimiye akamurega ndetse hamwe na minisiteri akarega na minisiteri abarizwamo uyu mujenerali abarega yuko uyu muturage wa Amerika yari ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko uyu muturage wa Amerika yashyize umutwe n'uyu mujenerali akamufunga nibura iminsi 45 abandi yafunze iminsi 45 nta muntu n'umwe tubonana tunabonana n'abana banjye nabonana na data cyangwa n'abandi bantu abo aribo bose bangirira akamaro. Ati rero nubwo nahisemo rero adasigaye kuza gutanga ikirego kugira ngo ndebwe nkurikize ibyo yankoreye. Ati yari amuhoteye ku buryo bukomeye. Ati yasabye gufungura telefone yanjye atarebemo ibirimo. Ati yanga yuko abavoka banjye tubonana. Ati rero ibyo yankoreye byagahumamuma. Ubundi umuturage ukomoka muri Kongo ariko akaba afite na serivisi ya Amerika. Akaba yareze rero uno Christian Gaiware ari uwahoze ari umusirikare ushinzwe iperereza muri Demiyapu. Akaba rero yamureze avuga yuko nyine yamuhohoteye. Akavuga ati rero ibi akora bitumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyane kuko tuba tutabona ibintu nkabo. Ati rero ndamurega asaba yuko nahabwa ubutabera. Ati we na guverinoma yakoreraga bakamyoza amarira. Reka bamukambakamba haryozwa ibyo yakoze niba yaramuhohoteye. Ariko abasabambere bamureze kubera yuko na Peru waranditse na Seti Kikuri n'abandi batandukanye nabo bigeze kumurega. Urumva ni dosiye igira kabiri igeze mu Bubiligi kubera yuko Seti Kikuri ndetse na Peru baramurega yuko abahohotera mu bihe bitandukanye. Reka twigarukire n'ubundi Kinshasa ngo urubyiruko rwo mu ihuriro rya Ramuka rwakubiswe bikomeye cyane. Byagenze bite ibyaba abantu by'abo muri iri huriro? Nibyo nta makuru twabonye avuga yuko abagize urubyiruko ruri mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa nyine bahuriye mu ihuriro bita Ramuka. Harimo bita Batoko no bita Exide Barere bafashwe bagakubitwa mu gihe bari mu nama bafatwa n'igipolisi cya Kongo ejo hashize. Barakubitwa ku buryo bukomeye nyine bashinjwa yuko bari kwamagana ihinduka ry'itegeko nshinga rya Kongo. Abenshi bakomeretse banajya no gufungwa kugera isaha cyakoze ntabwo turamenya aho bafungiye ariko
umwe mu bayobozi bari n'ubundi bita Presse Penge yabitangaza avuga yuko agishakisha aho uru rubyiruko rufungiwe n'abakomeretse ko gitashakira ubuvuzi. Bise twagaruka kure inkuru iri kuva ko ngo amasezerano ya Joseph Kabila ndetse na Tshisekedi hari ibindi bishya byagiye hanze ku bigendanye n'aya masezerano byamaze kuba bijya ahagaragara. Bihagaze bite iby'aya masezerano ku byamaze kuba bijya hanze? Urabizi yuko Joseph Kabila aherutse gukora ikiganiro n'umunyamakuru wa Radio Belgique ariko mu byo bavuga yuko atashyira hanze amasezerano agiranye na Perezida Tshisekedi uko atinya ko yahita ajya mu itangazamakuru ariko twaje kuyabona kugira ngo tuyamenyeshe abadukurikiye bamenye icyari gikubiyemo. Ubundi ni amasezerano yasinywe mu kwezi kwa mbere ku itariki 8 mu mwaka wa 2018 yavugaga yuko ari amasezerano ari hagati ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo uhagarariye groupement politique bitaga Kashi ndetse na Joseph Kabila Kabange wari uhagarariye ihuriro ry'amashyaka bita FPC. Bavuga yuko rero amasezerano bagiranye afite ingingo 3. Ingingo ya mbere yavugaga yuko Tshisekedi namara kugera ku butegetsi akwiye guha ubudahangarwa umuryango wa Kabila wose ndetse n'abahoze mu butegetsi bwiwe kuba badakwiye gukurikiranwaho ibyaha nshinjabyaha bifitanye isano no kwica abantu, bifitanye isano n'ubukungu ndetse n'ibindi byaha. Ingingo ya kabiri yavugaga yuko igihe cyose Tshisekedi azajya ajya gushyira abategetsi azajya abanza kuvugana na Perezida Kabila bakaremeranywaho, yaba ari abategetsi mu buryo bwa gisirikare, yaba ari abategetsi mu buryo bw'inzego z'umutekano, mu nzego z'iperereza, mu bacamanza, mu materepurize ya leta ndetse no mu n'abandi bategetsi bose bwashyirwaho muri ko bazajya babanza kubyumvikanaho. Ingingo ya gatatu yavugaga yuko Perezida Joseph Kabila azatakaye muri 2023 ko akwiye gushyigikirwa n'ihuriro rya Tshisekedi noneho nawe akajya ku butegetsi noneho ko bazaba basimburana. Ayo masezerano yari yashyizweho umukono na Tshisekedi ndetse na Kabila. Abatangabuhamya bari bahari ni Uhuru Kenyatta wari perezida wa Kenya, ni Arti wari perezida wa Djibouti, ni Cyril Ramaphosa perezida wa Afurika y'Epfo. Abakaba ari abatangabuhamya mpuzamahanga. Abatangabuhamya bo mu gihugu hakaba harimo bita Bertrand Kahimbi, akabaho bita Celestin Mbara, akabaho bita John Bombi wari umuyobozi wa polisi, Amishi Kumba, akabaho bita Jean Claude Yave Kabeji, akaba ariho bashyizeho umukono kwa amasezerano ariko Tshisekedi ibi byose akaba atarabyubahirije. Joseph Kabila akaba yaranze yuko bijya hanze ariko birarangira abashyigikiye Tshisekedi babishyira hanze, natwe niko twaje kubibona. Ubwo hari ibindi ariko ubwo bitagiye hanze, ibyo ni bike mu bibigeze kuko ntekereza ko byose ntabwo ariko byaba byagiye hanze. Byagiye hanze kuko ibikomeye n'ibingibi nicyo kigaragaza uko yagomba kugaruka ku butegetsi, icyo kigaragaza uko yatabona gukurikiranwa ku byaha. Ibyo bikomeye biri numva rwose ibintu bitoroshye pe. Vise muri Ituri naho hari amakuru avugwayo. Ituri bihagaze bite, byifashe bite? Ituri yamaze iminsi hari imirwano hagati ya FARDC ndetse n'imitwe itandukanye yaba CRP yaba ADF. Iyo mirwano rero imaze iminsi yatumye abantu benshi bahunga, ituma abandi benshi bahasiga ubuzima. Amakuru yatangajwe na FARDC nuko ivuga yuko ubu yabashije noneho kwigarurira agace ka Mucaca ikaka ADF nkuko yaje kubitangaza nyine mu makuru yatanze ejo. Ivuga yuko nyuma yuko umutwe wa ADF abantu benshi ubuzima yabashije kubakura mu gace ka Mucaca
aka gace nabibutsa yuko nta hantu ubundi hari ibirombe by'amabuye y'agaciro, abaturage benshi barerutse kuhasiga ubuzima n'abasirikare ndetse n'abashinwa barahakubitirwa ku buryo bukomeye. ya ubwo rero ndumva ahangaha rwose ibintu ari bikomeje kugenda bizamba pe. Vise sinzi rero niba hari andi makuru wenda hari twaba utatugejejeho kugira ngo tugwe umwanya uyatugezeho mbere y'uko duhindura cyangwa se tukurekura ugakomeza gukurikirana n'andi makuru kugira ngo mu yandi masaha n'ubundi tuze kuba dufite amakuru menshi nk'uko aya ngaya rwose yari menshi nk'uko binagaragara ahagije. Masisi nuko wagarura yatangaje ko yafashe agace ka Kazinga yirukanye muri 2023, ariko amakuru yandi yaje kugaragara none nuko uvuga yuko wazagwita afasha uko yafashe agace bita Karere nako bita Kadahangwa ako kari hafi ya Kazinga, niko byaje gutangazwa nubwo 2023 nabyo itari yagira icyo bivugaho, ariko niyo makuru yagiye hanze. Nyuma twaza gusubira mu yandi masaha. Urakoze cyane Vincent. Yes, ku bakunze Jeune Official rero murabyumva ko rwose amakuru ni menshi cyane, turimo turagenda dukomeza kugera rwose tubategurira byinshi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu mba ngusaba rwose kugira ngo ukomeze kugenda udukurikira, making sure ko akanze kuri subscribe niba utarabikora ubikore, niba kandi warabikoze nyaboneka waba warabikoze, ndetse nawe udukurikiye utarabikora. Niyo mpamvu mbasaba nti nyaboneka ntimuze kugenda mutadukandiye kuri like kuri iki kiganiro, ndetse ngo munagisharinge cyangwa se mugipartage. So nguko rero nuko nguko amakuru twabateguriye muri iki gitondo yarahagaze. Turashimira cyane rero mwe mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. Hanyuma rero andi makuru yo nakagaruka, mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu. Mwakoze kubana natwe, Imana ikomeze ibarinde kandi ibane namwe.